laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi alladi arsala rasulahu muhammada sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi'idnihi wa sirajan munira ba'athahu rahmatan lil alamin wa mu'alliman lil ummiyin bilisanin arabiyyin mubin. ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمكم الله إن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإطلاق نعمة الإسلام، دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده دينا. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، جياب الله تدبه ɓawnde ardinen ndiɗo ɓonguɗi aray hiɗa yimɓeyda yettude allahu subhanahu wa taala. aray miɗo wasiyo hoore am wasiyo on kulol allah. aray ande ko wiyete kulol allah, hulugol allahu subhanahu wa taala, aray ko ɗum ɗon woni lasli malal neɗɗo, heɓugol mo ko faala o daɗa ko huli ka aduna ɗo e ka lahara. ande jeyaɓe allah tedduɓe ko ɓuri mawnude e nemaji ko allah nemini ɓiɗɗo adam, haray koko wiyete nema l'islamu koye yo allah tabintingen e oɗo nema. iɗen ɓeyda weltanade allah neminirɗo e l'islam, tawa ko e l'islam fineten tawen mawɓe meɗen. haray anden nde ko kaɗo diina woni ka allahu subahana wa taala yiɗani yarlani jeyaɓe makko ɓen tagore makko nden, wono o wiri noon e oɗo aya: alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islama dina. o wi hande dey mi timminani on diina moɗon kan ka rewirton allah, mi timminani on nema moɗon on, mi welanama on nde rewirtonmi diina wiyetega kal l'islam, diina jebbilare, diina ka annabijo muhammadu kami jonnimo yo yettinge moɗon kan. allah taala o wi e aya go hande diina jaɓetega kan ka allah, diina selluka kan, diina nafay ka jommum kan, o wiyetega kal l'islam. kala neɗɗo mo andanɗa hoorema ɗaɗɗi ko wona l'islamu diina, haray o jaɓantake. ko ɗum woni jaɓowo diina on jaɓantamo ɗum ko allahu subhanahu wa taala. no andirɗen noon, goto heɓata jawdi ha tawa mo wawi suudude diina e juuɗe goɗɗo, o mara coggu muɗum ko jawdi makko nin ɗuuɗi, o aysi ko darde wotere ma ko ɓuri ɗum fandude. ana noon feresi ɓuri ɗon, haray ko wawi sodande neɗɗo diina makko kan wo ko allahu taguɗo mon e yurmene makko. yo allah jaɓa en golleji meɗen min. ibadallah, inna hadha ad-din al-qawima was-sirata al-mustaqim الذي ارتضاه تبارك وتعالى لعباده قد اختار له جل وعلا نبيا كريما حكيما ومبلغا أمينا، ألا هو رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء الله تدبه ande dey kaɗo diina fewka ko ɗum woni ngol laawol fewngol, ko wende ngol siratal mustaqim, ngol allahu subhanahu wa taala yewti en ka qur'an ka suratul fatiha yen toromoyo o tabintingen e maggol, o fewna en e maggol. aray ngol o welana jiyaɓe makko ɓen, ande o suɓanike ngol ɗo laawol ko o suɓanike kaɗo diina, annabajo tedduɗo, annabajo holniɗo, annabajo ñeeñuɗo, annabajo yottinowo ko jonnakon o ɗuytata e muɗum, o ɓeydata hay hunde. ɗum ko hombo ko muhammadu ibnu abdillah, ko annabijo meɗen on muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. yo allah arkiso en jokkugol mo, jokka sunna makko on. e oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa ballaga arrisalata wa adda al amanata wa nasaha al umma wa jahada fi llahi haqqa jihadihi hatta ataahu al yaqin fama taraka khayran illa dalla al ummata alayhi wala sharran illa haddaraha minhu. jeyaɓe allah tedduɓe, haray dey oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray o totti hoolare nden, ko ɗum woni o yottini nelal ngal o jonnangal fof, o ɗuytali hay e hunde, wonaali mo mara ɗuma. awa si woɓɓe goo aroyi o yiida e maɓɓe o jonna ɓe, foti ko e koyɗol maako e finagol, ɗum ɗon o waɗano ɗum few, o yottinno ha timmi. haray o totti hoolare nde o hoola nden,
o laaɓani mofte ɗen reedu o tuunanaali ɓe o jamfaaki ɓe kalifu ko halfinaa kon o wakkili o tinni e fii laawol Allah ngol haa pelle ton ari e makko ɗum ko mayde nden ɗum noon haray oɗo ko oɗo Allah o siforɗo ɗi sifaaji ɗo e goɗɗi gooɗi wonaa ɗiɗo e sifaaji moƴƴi ɗin sifaaji ɗi kanko tigi Allah o qirtanimo wi wa innaka la ala khuluqin adim ko oɗo annabajo Allahu suɓani ka ɗo diina muɗum yo Allah arti so en jokkude oɗo haray oɗo nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere ko Allah moƴƴi e meɗen kon nelugol mo e meɗen nando muɗum ala sifa muɗum ala ko ɗum waɗi kanko Allah o wajiti e hoore meɗen fi oɗo nema o wi huwa alladi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تعالى وي وكانكو الله وني نلودو e ɓe winnata jangata nelaɗo jeyaɗo e maɓɓe himo jangana ɓe ayeje Allah ɗen laɓɓinana ɓe ko laaɓi puy himo laɓɓina ɓe kamɓe kadi imo ne'a ɓe neediji moƴƴi imo ne'a ɓe e neediji ko o jippini kon e makko ko ɗum woni needi qur'ana on o elta ɓe e jikkuji alqur'ana on himo janna ɓe ndeɗo deftere e faamo on himo o ɓeeɗo ɓe laatinoke ko atti ɗum hariɓe majjere ɓangunde nde tawata majjere o ala ɓaawo ɗum ɗon ibadallah thumma inna allaha jalla wa ala ikhtara li hadha annabiy alkarim ansaran udula wa sahabatan kirama azzaruhu wa nasaruhu wa ayyaduhu alayhi الصلاة والسلام وبذلوا مهجهم وأنفاسهم وأموالهم في سبيل نصرته ونصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه ففازوا بكل فضيلة وسبقوا الأمة الخيرية وفازوا برضوان الله تعالى عباد الله جياب الله تدبه باوند الله سبحانك دينك ولنا النباج سفر دي سفاجي o annabajo kadi o suɓanimo wondiɓɓe ko ɗum woni wondiɓɓe wonayɓe takko makko woɓɓe yani wonayɓe ministre ɓe makko ɓen wonayɓe généraux makko ɗi wonayɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ƴettayɓe wonkiji mum e jawle mum e kala ko mari ƴetta fi wallugol oɗo annabajo ko ɗum woni ɓeɗo sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo ɓe heeɓi kala ko wiyete ko moƴƴere ɓawde annabaɓe ɓen feƴƴi haray ko kamɓe arata e martaba hikkiɗo ɗon o wonɗo leyɗon on ko ɗum waɗi ɓe heeɓi welaye allahu subhanahu wa taala ɓe adi kala enen ɓe e mofte enen wonɓe ɗo ɓen e attiɓe en ɓen e aroyoɓe ɓaawo meɗen ɓen fof haray ko ngal ɗo giral wiyetengal sahabatu rasulillah haray ko ɓeeɗo atti e moƴƴere nden ko ɗum waɗi kala moƴƴere nde waɗeten haray ɓeeɗo no mari pourcentage e muɗum yo allah watti ɗo e maɓɓe ka aljannaji ɓeeɗo ɓe heeɓi welaye allah andanɗa hoore ma si goɗɗo heeɓi welaye allah haray ɗum no ɓuri dendanangal ko heɓete kon e yelaji ko ɗum waɗi allah taala o janti o wi wassabiquna al awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تعالى ويه هما يوتا في قرى المؤيريج فالر مرتبة بيدو صحابة بنلادو ويه بين أتيب أرامبي أتيب أرامبي كدواني بريمير جروب on ka julɓe ɓen ɓeeɗo ɓe anndanɗa hoore ma ko gire ɗiɗi ko ndeya fedde oya jama ko jamaji ɗiɗi oya jama no wiye muhajirun ɗum ko ferunoɓe iwi makka seeni madina ɓe acci leydi ka ɓe jibinaɗo yimɓe maɓɓe ɓen ɓe acci jawle maɓɓe ɓe acci ka ɓe woowi ɓe woowa ɓe acci ɓe dogi ɓe fattoyi nelaɗo ka dogingol ɓe fattoyi madina ka dogingol dina maɓɓe hara ɓeeɗo no andira wiyeede ansar e jamago kanno toon ɓeeɗo no andira wiyeede muhajirun e jamago no toon kadi ɓeeɗo ɓiɓɓe madina ɓeeɗo tawnooɓe ɓe werniɓe yuɓe makka ɓe teddini fii maɓɓe ɓe ɓurni ɓe wurin e hoore maɓɓe e alhaaliji maɓɓe ɗin haysi ɓe hato jinno e muɗum ɓeeɗo kadi wi'a ko homɓe ɓeeɗo kadi ƴetti ndeɗo inde wiyeteende ansar ɓe annda hoore ma nelaaɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe maaki yeɗugol ɓen ko imanu jeeya añugolɓe ko e naafi jeeyagal jeeya yo allah arti so e yeɗugolɓe haray allahu subahana wa taala wi e ɓen ɓe anndanɗa hoore ma jokkiriɓe no moƴƴiri giral goo iwro e ɓaawo kadi harana ansar wona muhajirun jokkirɓe ɓen ɗon no moƴƴiri allah taala o wi ɓeeɗo ko honɗum woni joddi maɓɓe ndin radiallahu anhum wa radu anhu ɓe welama allah allah welama ɓe allah préparaniɓe aljannaji no ila ele majji
candi ko ɓe luttinteɓe nder ton pooma yo allah waɗu en e ɓeeɗo allah taala wi dhalika alfawzu alazim allah wi ko ɗum ɗo woni heɓugol mawnugol ngol si allah no mawniri ni o wi ko ɗum ɗo woni ko mawni wonmo wawi miijitade ha anda ittiri ko ɗum ɗo mawni gon hay goto wawata ɗum noon haray ɓeeɗo ko ɓe heeɓi ɗum ɗo ɓe ɗananoki tun ha ɓe heeɓi ɗum ɗo ko wakkilare maɓɓe finansugol ƴettugol wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗin e tangi maɓɓe ɗin ɓe wallira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e diina makko ko allah jippine makko kan haray sen daari ɗum ɗo jeeyaɓe allah en tawa e ala ko ɓuri ɗum ɗo martaba haray ɓeeɗo ɓe heɓuno ɗum ɗo laqad asna allahu alayhim fi kitabihi wa addalahum wa wassadahum wa bayyana sharafahum wa sabiqatahum wa akhbara ta'ala الرضاه عنهم ورضاهم عنه أثنى عليهم ثناء عطرا ليس في القرآن فقط بل أثنى عليهم جل وعلا في القرآن والإنجيل والتوراة كما قال سبحانه وتعالى هرجي أبي الله تدبي في صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم بيدو وندنا بين الله بين ودوني بيولا حال جننا غوبي وياكو كومبانيوم بمكو بين كان كون الله صلى الله عليه وسلم arayde ɓeeɗo allah mantiɓe ka deftere makko teddude o holli ko nunɗuɓe o holli ko holniɓe o holli ɓeeɗo ko tedduɓe sabu ko ɓe attori e moƴƴugol ngol e moƴƴuki kin e moƴƴingol ngol allah taala o ɓangini o yiɗiɓe o yarlike ɓe ala ko ɗaɓɓe ɓaawo ɗum ɗon ɓaawo welaye allahu subhanahu wa taala allah taala mantiɓe sahabaɓe ne laaɗo ka alqur'an kono wonaka alqur'ana tun seede men e ɗum allahu mantiɓe ka alqur'ana o mantiɓe ka injil o mantiɓe ka tawrata ɗeɗo fof ɗen andi ko defte attiɗe jippade atti alqur'ana jippade injila jippina e isa alayhissalam tawrata jippina e musa alayhissalam kono hayɗe allah mantuno sahabaɓe nelaɗo ɓen e majje ko atti nelaɗo arde ko atti alqur'ana jippinede allahu akbar yo allah arkisu en teddingol ɓeeɗo ko ɗum waɗi allahu taala o wi muhammadun rasulullah muhammadu ko nelaɗo allah jaɓuɗo saliɗo muhammadu ko nelaɗo allah wa kafa billahi shahida allah yoni seede jaɓuɗo on jaɓi o male saliɗo on o salo kono noon ɗum ittata muhammadu ko nelaɗo allah walladina maahu ashiddau ala alkuffar ruhamau baynahum allah taala o wi ɓen no wondunoɓe e makko ɓe wonnoɓe anturunoɓe mo ɓen ɓeeɗo ko sattunoɓe hoore kefeero ɓe jaɓantano kefeero yawre ɓe jaɓatano nelaɗo yawe ɓe jaɓatano diina ka yawe ko ɗum waɗi hari allahu subahana taala ko ɗum waɗi o ɓangini alhaali maɓɓe on o wi noon honno ruhamau baynahum koɓe yurmodirɓe hakkundeji maɓɓe hakkunde maɓɓe ko ɗaatuɗum goto andetake no ñaaɗi no dolni no mari jawdi no mari sabu kalamu hakkundeji maɓɓe koɓe yurmodirnoɓe hakkundeji maɓɓe yo allah hokku en ɗin jikkuji eyi allahu subahanahu wa taala o hattali ɗon o wi tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana hiɗa yiya ɓeeɗo koɓe waɗoɓe sujuudu e ruku ko ɗum woni koɓe ɗuɗɗinoɓe julde yo allah waɗe en ɗuɗɗinoɓe julde hara hiɓe waɗira ɗum honɗum ka ɗaɓɓugol welaye allahu subhanahu wa taala yo allah weltanoɓe tun ko ɗum tun woni ɗum allah taala wi simahum fi wujuhihim min athari sujud batte maɓɓe on noka geece maɓɓe sabu batte sujuudu on yanino ka geece maɓɓe maande maɓɓe nden no feeni ka geece maɓɓe sabu ɗuɗugol sujuudu e ɗuɗugol yankinaare allah taala wi noon honɗum ka hollugol fi maɓɓe naaka alqur'ana tu yewta o wi dhalika masaluhum fil injil o wi ko noon misal maɓɓe kadi woniri ka injilaare isa dhalika masaluhum fi tawra ko ɗum woni misal maɓɓe ngal ka tawretare musa wa masaluhum fil injil misal maɓɓe ngal kadi ka injilaare isa sa anda heɗo nana allah taala wi ka zar'in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suuqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar allah taala o yewtiti maɓɓe ɗo o fii misal e fuɗi nde ɗum fuɗata seeɗa no raɓɓiri towa ɗon tiiɗa guje mum ɗen semba tawa hande kadi wela ɓorde allah taala o wi si yaari noon puɗi ɗi ya haa remoɓe ɓen ɓeyiya ɗum ɓe weltoɓe haawe allah taala o wi ko waɗiri ɗum ɓeɗo sahabaɓe o warri ɓe ni liyaghiza bihim al-kuffara o fii o tikkin o mettina ɓerɗe heeferaɓe ɓen ko ɗum waɗi si goɗɗo añiɓe sahabaɓe o tikki sabu maɓɓe no ɓe wawno noon allah dey wi'i ko waɗirani ɓe ni liyaghiza bihim al-kuffar haray on tuma oti qualifié ɗon hoore mum yo allah hawrinin en e sawaba allah taala o yewti ka timmode timore ka timmode aya
وي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله تعالى وفودي بن gollu gonɗinɓe golli ko moƴƴi ko ɗum ko kamɓe tigi faanda ɗon kadi nawonima ko yoga maɓɓe allah taala o wi o fodiɓe ajran adiman joddi mawnundi allah wi no mawni goto anda ittiri mum jiyaɓe allah tedduɓe ɗiɗen faama e ɗe ayeje haray dey allahu subahanahu wa taala jantike fi ɓeɗo sahabaɓe makko o manti fi maɓɓe ha en faami e yewtere allah nden e ayeje allah ɗen e nenaka alqur'ana tun allah manti fi sahabaɓe nelaɓe ɓen nelaɗo on haray iɗen tori allah o waɗu en teddinoɓe ɓeɗo haray jiyaɓe allah tedduɓe anden dey ka alqur'ana hino heewi ton ka sahabaɓe ɓe manta kono e wawata jantade ɗum fuu siɗen faala e wiyay hino jeeya e muɗum ka allahu taala wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas on laatike mofte ɓurde moƴƴude yaltinanaɗe yimɓe ɓen kawre leydi ɗo eyi si wiyama mofte mouhammad ko kamɓe ɓuri moƴƴude moftanmaji attiɗi fof ko homɓe wonata premier on e ɓe moƴƴuɓe ɗon ko giral aranal ngal ko ɗum woni sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam haray nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e ɓe wuddanali ɓe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dullanali ɓe ko ɗum waɗi nelaɗo o yewti fi moƴƴuki maɓɓe kin haa ɓe maagi hayru nnasi qarni tumma alladina yalunahum tumma alladina yalunahum annabijo ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude fuu gire ɗen fuu ka mofte an ko ngal giral ngal mi wuuri e mum ɓeeɗo yow ɓe haayi ilan ɓe gomɗinimmi ɓe hattaali ɗon kadi ɓe ƴetti ko ɓe mari kon eno ɓe mariri noon fof eno ɓe waawiri noon fof ɓe wallimmi aray ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴude hikka ɗon homɓe giral hikkingal ɗon ngal ko ɗum woni taabi'ina en hikka ɗon homɓe giral hikkitingal ɗon ɗum no wiye taabi'in haray annabijo sallallahu alih w sallam ɓe maaki ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴude amma artoyo o ɓaawo koyo geru hara o luttondirali e ɓeeɗo o jokkiraɓe no moƴƴiri noon si wona ɗum haray kanko kan hulɓinanike mo yo allah wonan en ballo haray ko wona noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi hiɓe yewta en fii ɓe sahabaɓe nelaaɗo yani en ñomitay tun woni ko waɗi ko gongel koko ɓe wiyata kon qataratum min bahar ko sintere e nder baharu goɗɗo wawata wowlude hay windo o wawata windude deftere ha o timmina o huɓintina o mofta ɓural ko sahabaɓe nelaaɗo on mari kon ko ɗum waɗi annabijo sallllahu alih w sallam ɓe maaki e maako maɓɓe go'o ɓe maaki la tasubbu ashaabi wata o yennu wondiɓɓe am ɓen wata o yennu wondiɓɓe am ɓen nelaaɗo sallllahu alih w sallam ino fewtina yewtere nden e ɓen piiriduɓe heeferaɓe ɓaawo maɓɓe tawa ko kamɓe tigi wondi nelaaɗo wiyata o yennu wondiɓɓe am ɓen ande dey kamɓe nelaaɗo ɓe maaki honnum fa walladi nafsi biyadihi mi wondiri on mo wonki a woni e junngo mum ko ɗum woni mi wondiri e allah law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi ɓe saabaɓe en hakke ko valeur maɓɓe on mawni si o gooto e mon onon ɓe wona kamɓe on ƴetti wano fello uhudi kanŋe on itti sadaka baraji ko heɓoton ɗon kon hewtata yeru ñeɗande junngo gooto e maɓɓe ko ittata sadaka wona feccere nden ñeɗande ɗon kadi eyi ko on mbo wawi hewtitade ɓeeɗo hay gooto a hewtitikirege ɓeeɗo wo hunde wootere an oɗo julɗo nde gomɗintaɓe e waɗaɓe place ka allah waɗi ɓe ɗon mawnina fi maɓɓe teddina fi maɓɓe ko waɗi teddingol fi ɓeeɗo haray e ko teddingol diina kanko teddingol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko mawningol fi allah kadi subhanahu wa taala ɓeeɗo sahabaɓe haray ɓeeɗo hiɓe ɓurdi sahabaɓe nelaaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ɓe wona fotoɓe hakkundeji maɓɓe hiɓe ɓurdi allahu subahana wa taala wono andirɗen noon o waɗi kala hunde kono o ɓurdinde ni ko ɗum kanko tigi allah o wii la yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatih wa qatal fotota e mon onon yimɓe sahabaɓe am ɓen on tawɗo o itti sadaka o ƴetti jawdi makko ni o waɗi sadaka fi sabilillah o atti uddital makka ngal o waɗi kadi o ɓiiridi e heferaɓɓen ko atti ɗum no ke qabla alfatih hari on tuma no wuli no satti moƴƴa no wuli no satti moƴƴa goɗɗo faaleti naatugol diina tawa imo huli keefeero go'o naatugol ka diina kono nde fatuhu makka wanno tawi ɗum ɗon fof i wi hannde kadi nela allahu subahana wa taala wi ɓen dépensunoɓe on tuma ɓe fotata e moɗon ɓe dépensano on tuma ɓen ara hiɗon ɓurdi allahu subahana wa taala kanko woni e ɓurɗo nunɗuɓe ɓen fof allah taala wi ulaika a'zamu darajatan min alladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada allahu alhusna wallahu bima ta'maluna khabir allah taala wi
ko ɓen ɓuri jogaade daraja ka Allah eɗi ɓen dépensuɓe ɓe haɓidi e heeferaɓe ɓen ɓaawo ɓen ɗon Allah noon o wi'i o foɗiiɓe ɓe fof moƴƴere makko nden yo Allah hokku en moƴƴere makko nden ɗum noon jeeya e yurmede allahu subhanahu wa taala mo kala o place a ɗum ka haani place ude ɗon mo kala yoɓe embere golle muɗum nden wallahu bima ta'maluna khabir haray ko allahu dey kanko e ko golleten kon fof ko humpitiɗo hay hunde suuɗanakimo ibadallah wa khayru haula'i sahaba asharatun ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وبشرهم بالجنة صحابة بنلارو بن فوسي دين كلاسو دبي eray ko sappono ton ɓuri moƴƴude ɓe fof haray ɓeeɗo hino andira wiyeede sappoɓe weltiniraɓe aljanna al asharatul mubasharuna biljanna ɓeeɗo na ɓe tun nelaaɗo on weltiniri naata e aljanna no wuri ɗo kono ko ɓeeɗo ari e maako nelaaɗo gooto e jonde wootere kaari no ka aljanna kaari no ka aljanna kaari no ka aljanna Allah wattido e maɓɓe ka aljannaji arano maɓɓe on ko hombo aranɓe maɓɓe ɓen ko homɓe ko alkhulafa urrachiduna al arba ko lontiɓe nelaaɗo ɓaawo nde ɓe feƴƴi ɓen nayo ɗum ko aboubacre e oumar e ousmane e ali haray jeegoɓe goo hino toon haray koko annduɗen inchallah ɓa ko en janngoɓe yo allah o faami en ko onnen janngude ko ɓeeɗo haray ko ɓeeɗo ɓuri heddiɓe ɓen fof haray ko wano noon sahabaɓe nelaaɗo ɓen kamɓe tigi fewndo maɓɓe hiɓe annduno hakkundeji maɓɓe hiɓe teddi kono hiɓe ɓurdi kadi ko ɗum waɗi oɗo wiyeteɗo abdoullahi ibnu oumar radiallahu anhuma o wi kunna nukhayyaru bayna annasi fi zamani nnabiyi sall llahu alayhi wa sallam fa nukhayyiru aba bacrin thumma umar bne alkhatab thumma uthman bne affan radiallahu anhum abdoullahi ibnu oumar on tawɗo no fillani en ko ɗuuɗe e makuji nelaaɗo e sunna nelaaɗo on e golleji nelaaɗo ɗin o wi min woni no fewndo zamanu nelaaɗo tawi nelaaɗo faataki min wiye min suɓine min lande yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri moƴƴude ɓe wiya ko aboubacre hooti oumar hooti ousman radiallahu anhu tawi nelaaɗo no wuuri wahayu jippaaki holli ɓe falji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah kadi o waɗaali e yeeso makko o wi o allah kadi humpitiraali ɗum laawol wirningol ko waɗi siko boni waɗino e mof fewndo ɓe wuuri ko imma jibrilu humpita nelaaɗo harana qur'an aya qur'ana jippo wiya ɗum ɗo waɗama waɗetaki yo allahu famin ibadallah inna alwajiba alayna alislam علينا أمة الإسلام إن الواجب علينا أمة الإسلام أن نعرف للصحابة فضلهم ونحفظ لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم فهم أنصار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحملة هذا الدين الحنيف وهم الأمناء الأدول الثقات الأثبات الذين بلغوا دين الله سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه ووعوه وبلغوه للأمة تماما صافيا نقيا بلا زيادة ونقصان قال هذا ما سمعنا قالوا هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلغه لكم كما سمعنا سمعوا اسمعوا فوعوا aray jeyaɓe allah tedduɓe annen dey ko waɗɗi enen julɓe ɓen eɗo ɗen moƴƴa annduɓe ɓen andita ɓe annda ɓen annda ko waɗɗi enen julɓe ɓen haray ko honnum ko nde anditanten saabaɓe ɓen moƴƴere ko allah okki ɓe kon ɓural ko allah waɗani ɓe kon renen valeur maɓɓe on aray jaɓali valeur maɓɓe on en memali valeur maɓɓe on en jaɓali kadi goɗɗo mema kala ka fewjeten kala sutiɗo meminde saabaɓe ɓural maɓɓe ngal ko ɓuri e fandude daroɗen no wawirɗen noon fof fiwata o feƴƴu ɗon haɗen mo e muɗum ittiri no wawirɗen noon haray hino waɗɗi en nde anditanten ɓe martaba maɓɓe on ko waɗi ɓe ko ɓe woni walluɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam jeyaɓe allah tedduɓe si a fini ɗo joni a tawi baabe ma en mayino iɓe wanno réalisation ji molanaɗi iɓe sodiriɗa leydi iɓe darniriɗa suudu iɓe waɗi ɗum ɗa e ɗum ɗa a yeyatama awa ko kaari nokkel kaari e kaari en ko ɓe walluno dey baabe ma en ha ɓe waɗi ɗe golle ɗo wallahi so tawi ko a finoɗo wona dulluɗo a yiɗay ɓe jokkoɗa ɓeeɗo ɗum ɗole ko fi annani jonno walluɓe ɓen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yettini nelal ngal ɓawo feƴƴi kadi ɓe dari murtuɓe ɓe heɓali doole ɓa nelaɗo faati tum buy murti kono ɓe tabiti ɓe hiwi dina kan ha ka hewti en ɗo moodi memowo ɓeeɗo bonno memowo teddungal ɓeeɗo on aray o lugginali miijo hay seeɗa yo allahu dandu en yo allah fewnu en fewna ɓe mema ɓe teddude ɓeeɗo ɗen ko waɗi ɓeeɗo
ko walluɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe rondi diina kam ɓe yettiniri no ɓe naniri noon e nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi adimi alihsan wasi'i alfadli waljudi walimtinan وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله وقاه فمن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه يا بي الله تدبه أريمي دواسيو هوريان wasiyon hulugol allahu subhanahu wa ta'ala kala on hulɗo allah ta'ala dandaymo o hollamo laawol moƴƴere nden fi anna makko on ɗo e ka lahara makko yo allah warkisu en nun noon jeyaɓe allah tedduɓe anden ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo ko ɓe walli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha leggal wi'etengal diina kan ngal tuti ngal jebi ngal fiini ngal rimi tawa hande hiɗen ñaama ɗen dimde si goɗɗo arino tukka ɓeeɗo ande dey oɗo haray wonaka julɓe ɓen o jeeya hay so wi en kaka enen e makko ko enen woni julɓe ɓen wattanen yila ko ɗum yewtoɓe wi woosi tawi bonuru ndun ari dammiɗin ma nayi ɗin no andi moodi ko bonuni aray o bone on no hakkili kono tuma bono ari wi dammiɗin en fof ko en gootu ma wi nayi ɗin en fof ko en gootu haray on tuma holɓinike haray yo allah wonan en ballo haray an oɗo julɗo jogiiɗo finde teddingol sahabaɓe nelaɗo ɓen e on memowo teddule ɓeeɗo surtout memowo kadi ɓurɓe teddude ɓen e maɓɓe haray hange ɓeeɗo wona on diina wota on kafo hay e hunde ko wiyete kon affaire diina amma affaire ji annaɗi naɓidire no tawrirɗa on naɓidiray o no marirɗa intérêt mum o hara jampaki alorraɓe haray ko ɗum waɗi oɗo ceernojo tedduɗo mawnuɗo hollugol ɓeeɗo yuwayɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen ko ɓe faandi ko yuugol alqur'ana on ko ɓe faandi ko yuugol l'islam wiya alqur'ana ko fenande wiya diina l'islamu na gonga kono si ɓe yaari noon ka ɓe yaari woɓe wernetake ɓe heɓata heɗotoɗo no gasa wurin hay wonkiiji maɓɓe bonne kono ko laawol gooɓe woni rewrude haa ɓe faama annda ɓen nanana ɓe jokka ko waɗi si tawi ko saabaɓen eggani en oɗo alqur'ana haa hendiɗen mo ɗo hannde tawa hannde alhamdulillah qur'ana no e suudu gooto kala e meɗen harale kan na wootere hay boboy koye entaga koye fayda hino mari alqur'ana hannde ka cuuɗi alhamdulillah yo allah warkiso en janngugol nde gollitira si goɗɗo yuwi ɓeeɗo ko o kamɓe eggani en oɗo alqur'ana e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawonde nelaaɗo eggi alqur'ana on e jibril ɓaawonde jibril eggi alqur'ana on e allahu subhanahu wa ta'ala si goɗɗo yuwi ɓeeɗo haray koko ɓe addi kon o faala yuude kono ko yaaruɗo laawol direct e yaaruɗo laawol indirect yo allah dandu en bone maɓɓe haray karmokojo goo mawɗo mo tawata tullabul ilmi e ulama o no andi fi makko ino maake abu zur'ata arrazi imo maake noon o wi ida ra'aytum arrajula yantakisu ahadan min ashabi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fa'alamu annahu zindiq oɗo karmokojo mawɗo o wi so yi goɗɗo ino yawo sahabaɓe nelaɗo ɓen ande oɗo ko zindiq anduɓe ɓen no andi ko wiyete zindiq si goɗɗo yehi haa wiyama o wiyama zindiq ma o wiyama mulhid haray ko yahuɗo haa wi'i moodi allah ala ma wi taguɗon tagor nden ko kañum tagi hoore mum yani haray o hewtika hattode e bonki e keferaku yo allah o dandu en ko jaasi ɗum oɗo karmokojo wi ɗum noon o wi fi hon ɗum o wowlirali ɗum e mbeleɗe imo addude ko fi hon no illa ko yewtiri fi ɗum noon kon o wi haray ko fi hon ɗum li anna alqur'ana haqqun wa ddinu haqqun sabu alqur'ana ko gonga diina kan ko gonga wa innama adda ilayna dhalika alsahabatu ko jonni en ɗum ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam enen ɗo fof adiɓe en gire buy alawi o meɗen ƴetti direct hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko sahabaɓe ɓen o wi ɓeeɗo wa haulai aradu an yajrahu shuhudana fahum biljarhi awla fahum zanadiga o wi ɓeeɗo ko kamɓe jaɓuɗen e muɗum alqur'ana on hendiɗenmo e sunna on e diina kam fo en général o wi barmingol ɓeeɗo hollugol ɓe no mari ellaji tawa kañum lafliiji diina mum kan ko yennugol ɓeeɗo woɓɓe maɓɓe hay no mari du'aaji ko du'ete huɗirɗum ɓeeɗo
Abu Zur'at ar-Razi rahimahullahu ta'ala wa rahima jami'a ulama'i al-muslimin haray oɗo o wi haray ko ɓen ɓuri handude e aybinede ɓe waɗayɓe ɗum ko waɗi haray ko ɓe zanadiqa haray ko ɓe heferaɓe yo allahu faamin en o danda en boneji maɓɓe ɗin haray julɓe ɓen ibadallah inna nahja ahla sunnati wal jama'ati ma'a as-sahabati al-kiram nahjun sadidun wa maslakun wasat fahum يمتثلون فيهم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء جاء الله تدبه عند مذهب أهل السنة والجماعة مذهب متور موب من وادي أن تور موب من تدين صحابة بن العرب يلا يرمي موب من بي ونرجع يمأبك الجنات ويافو يافا نوب فالجي ميدن فالجي مأبك sa naati e famille meɗen ni a tawa eno to wiyeteeɗo Muhammad eno to wiyeteeɗo Ibrahim no to wiyeteeɗo Ousmane no to wiyeteeɗo Ali no to wiyeteeɗo Fatima no toon wiyeteeɗo ni ɗum no holli honɗum aray moodi ɓeeɗo ɓe fendano sahabaɓe ɓen ɓe teddini woɓɓe ɓe liɓi fii woɓɓe ɓe heeferɗini woɓɓe ɓe julɗini woɓɓe ɓe waɗano ɗum few ko ɗum woni mawɓe men ɓen aray ko madhabu ahlu sunna wal jamaa ɓe jogino e telemma sahabaɓe ɓen aray noon ɓe wi en ko on madhabu ɗon ko nden finde ɗo woni finde hawrude nden e sawaba yo Allah hawri ndin e sawaba goto fof e meɗen hino toro yo Allah hawri ndin ɗum e sawaba haray mawɓe meɗen ɓen ko on ɗon jogino haray ko ɗum woni sahabaɓe ɓen ko jogagol teddina fi maɓɓe hara alda e fantingol mawnina woɓɓe goo ha feƴƴintina ka du'a mawninede naɓa woɓɓe ha ka Allah martaba ka Allah du'a naɓe e woni toon baka noneji e hertaniɗi rewede yo Allah dandu en natude e ɗum noon haray hara feƴƴintinali yawaki kadi hay e gooto haray ko ɗum ɗo woni sawaba o haray gire ɗen ka julɓe ɓen ko tati an julɗo sa tawi a tawaka e gire ɗiɗi feƴƴi ɗen ɗon a tawetake few ko etiɗa o ɗen ɗon feƴƴi woni impossible ya tawe ɗen non ko ɗum woni ansar muhajirun ɗin jamaji ɗon ɗiɗi feƴƴi haray giral gootal no lutti eɗon andi allahu subahana wa taala jantike ɗen gira tati noon e nokku ngootu e ayeje tati hikkondirɗe ka suratul hashri wa wi lilfuqarai almuhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika hum sadiqun allah taala wi ɓen ɓe tawata feri e wi makka ari madina tawa ɓe yaltinama toon ka jawle maɓɓe ka ɓeygureji maɓɓe ɓeɗo tawi ɓe yaltiral toon sura ɗaɓɓugol welaye allah e wallugol nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam allah wi ɓeɗo ko ɓe gonguɓe ɓeɗo ko gonguɓe e imanu ko waɗi allah e nelaɗo ɓuraniɓe jawle maɓɓe ɗen yo allah o sembinan en imanuji meɗen ni o janti fedde ko ɗon kadi o wi honno walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna hajatan ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلا ودين يبنى الله تعالى ويوتي في أنصار دو ويوتي كهن بجبرنا مهاجرين ومنتبه وهل كهن أري وقبقوا أري دون غروب تامون انت واكي ديدا فيو انت بتاكي أبدا ko sanzuma waɗi o en tawetake e ɓenno haray ko hikki ɗon ko homɓe walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka ra'ufun rahim giral go aroya be bawo ɓen ɗon kañum no wi'a honnum jooma amen yaafo men a jooma amen yaafo men yaafanoɗa siɓɓe amen attinoɓe men joomi amen wota waɗu ka ɓerde amen konnaagu wonande ɓen attinoɓe men ka iman attornoɓe men ka iman ɗum ko sahabaɓe nelaaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam wota waɗu men aña ɓen non haray ko ngal ɗo giral woni sakkitingal ngal ko ɓe ngal ɗo allah wi e surata tawba to walladina taba'um bi ihsan ɓen jokkituɓe ɓe no moƴƴiri yo allah waɗu en e ɓen non mo raati oɗo groupe haray hande kadi ɗaɓɓitiroyen mo ka naafikiɓe ɓen ma ɗum ɗaɓɓitiroyen ɗo ka heeferaɓe ɓen ma ɗum ko Abu Zur'a wi kon ka zanadiqa yo Allah dandu en ƴiyaɓe Allah tedduɓe haray anden koko wiyete yiɗodirgol fi Allah añidira fi Allah haray ɗum ɗo komin awsaqi ural iman haray ko ɗum ɓuri tiiɗude e piɓe imanu ɗen mo perdi ɗum ɗon haray finde makko imanu molanande firtike ko wiyete ko alwala wal bara
yiɗirgol goɗɗo fi Allah añiramo fi Allah yiɗira ko yiɗirta kon fi Allah añira ko añirta kon fi Allah haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo andira ka defte aqida ka defte tawhid wiigol alwala wal bara haray ɗum ɗo si tawi noon ɗum woni koko waɗɗi ala ko attete yiɗede ka e julɓe ɓen ɗo ha hewti sahabaɓe nelaɗo ɓen ko waɗi ko kamɓe woni sabu yen heɓu kaɗo dina si en daari no karmo koɓɓe makiri noon sindonano Allah wurtude aboubacrin siddiq radiallahu anhu nde musaylama e groupe wi mungi memminino salinoɓe ittude zakka Allah hokkanomo courage haray no dina lannayno neññande ɗum noon Allah hokkimo o darti haray iɗen toroyo Allah wattido e makko ka aljannaji ɗum noon jeyaɓe Allah tedduɓe haray hiɗen ɓeyda wasoyodirde hulugol Allahu subhanahu wa taala ɓeyden ɓattade karamokoɓe meɗen ɓen siɗa humpa ko karamokoɓe homɓe ɓattete yahu ƴetta deftere meɗen ɓurde fanɗude wiyetene nden lahlariyu yahu ɗon on ɗon ceernojo cheikh abdourahmane al akhdari yo allahu yurmemo o yoɓamo ko ɓuuri e moƴƴude karamokoɓeɓen ɓaahino anda ɗuuɗay ɓe ɗuuɗuno ado makko ɓe ɗuuɗuno fewɗo makko ɓe ɗuuɗoye kadi ɓaawo makko o yeetima ko homɓe jokkata haray ɓattoɗen karamokoɓe meɗen ahlu sunna ɓe janna en finde sellude janggen defte mawɓe meɗen ko janggayno ko waɗi defte maɓɓe ɗe ɓe janggayno masalan sen daari wono arrisala li abi zeydin ibne abi zeyd sen daari ndeɗo imo yewti ka fuɗɗode finde imanu sellude finde ko fiɓata e fi Allah e fi nelaɗo e annabaɓe heddiɓe ko fiɓata e fi nelaɗo sallallah alih w sallam e sahabaɓen e yimɓe suudu makko ɗum hino laaɓi fof ko ɗum waɗi ronuɗen mawɓe meɗen ɓen e hoore finde sellude finde nde annanda hoore ma ko yiɗugol teddina fi sahabaɓe nelaɗo ɓen yiɗugol teddina e sonnaɓe nelaɗo ɓen gueɗalɓe nelaɗo ɓen amma ko woni artude e leyɗele goho yo allahu hiwi en ka leydi meɗen ɗo e dendanangal leyɗele julɓe ɓen aray ko ɗum woni ko faljiri e muɗum aray julɓe ɓen no hani rentade e mum wota ɓe wernu ko malkisataɓe konka maɓɓe eɗen toroyo allah okku en doole no faamiren diina meɗen kan yo allah hawrindin en e sawaba yo allah dandu en bone majjinoɓe eɗen andi annabijo ɓe maɗino laawol fewgol ɓe waɗi laawoy tosukoy ka sera laawoy ɓe wi hino sirata almustaqima awa ɗum ɗo fof ko dambuɗe ɗe dambuɗe ɗo fof hino dari e majje noddanowo halakuye arega allah dandu en notade ɗum noon yo allah tabinte e finde ahli sunna wal jamaa yo allah waɗu aljanna werde meɗen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم ارفع عن المسلمين الجهل والفقر والوباء اللهم اغننا من فضلك العظيم اللهم اغننا من فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتل